Ka Shillong Lajong FC kalayo banrung sya ka semifinal ha ka Shispa Live Sauduran Cup da ka jengjab persya ya ka Indian Navy FT da ar la ka way ha ka jengele kai quarter final ka banengkong ka balapenlong ha Jawaharlal Nehru Stadium Shillong. Ka Indian Navy FT kalayo ban tap nengkong ya ka gol ha ka minit ka balai pupra da u Vijay Marandi ha ka ba kala penlong ya ke Shillong Lajong baka di kunteng ya bat haka kalamit kala yo ban penyakan haka minit ke ban ribu pra da udamat pang lengdo shushu haka minit ke ba prapau u Everbright sana ula tep yang lengba ka penalty ke bala penlong ya ke Lajong bantam ar la ka way bat hadu bakut ke Indian Navy kala persang ban penpai henrei kim semlayo satia nagaleng jong ka Lajong manda kala penkre ban yakun persya saya ka weipat ka kenhun kaba hadu menta ngimpat tip mano ban yorung syak semifinal ka Northeast United kadang yakun persya ya ka bodolan kat kibajop na kini ki ardali ki kenhun kinyo ban yakun persya ya ka semifinal hanong ba Shillong kaban salong ha ka khat khandai tarik persya ya ka Shillong Lajong.